Sony pada geleng nami deh. Kontong do kalau ngajak lepas masuk ke lompok doro. Penangin termirdong, kalau mirdong dan nabo tuh. Oke, kalau kami siap dorade do kami. Jauh kasih kok bete dia mungkin geleng nami. Kami majalah horas. Pangidon nami nih ya. Ala kebetulan kami tulang, kami hula nama kamaran kibalau. Pangidon kami yang baru. Sonari mato ke pasat kami. Tuh ada nami tuh geleng nami. Hula nama kamaran. Nomor 32. Mau lihat raja Nabi dia utul nami. Ada orang seorang kami hata nauli daringgan dia mungkin nomor garma horbo. Hula nomor 32 homo. 32 nih. Oh no. Gabe. Nabu terpatu pahami. Hula serbang omak mak. Kami naik pasang sen hula nami maranggi belau. Baik nama musim nana parti.
Jadi songonima dihamu amang guru nami na guru nami songonima nang kalay nami beri nami do guru nami dahui terpatupahami ulus serbang dihamu Ya betulah. Ido bena boy terpatupahami martangyang mau to mata dewata asa gabi boy di tonun inanamion ulus gudang lah patuhan nami dihamu geleng nami keluarga marga rumah horbo sidohoran nami dihamu sudina sago para newang guru nami on dus marohamu semangat tamu nama ulau-ulau ni pasat tamu diri nuna tua mata dewata setiap mengulahon akau lamunamu asa terpaso-paso hamu kunang lupa hamu dihami opung muna marga malau terlumu bima dari nangondok damango tinggal di kapuk kadang menang lupa dah nasai be baba do oma Ya betulah. abi nama nagi budi terus ikut berkesinambungan jala molatung adong muse ya kapa hopui anak pasti guburu malau waronggo pasti deh molo dilului tonaho kamu mulak musai tabu guburu malau dah Jujui be anak. Natinova golang-golang ngatok parahuna otik susadia na terpatu pahami boras pin na marludu ulos terrabu saya tu gorang nama binasuna sama saulu salam sahabat tebonten tiga ras diling ba ita salu na mangulu jalahut mawaras soras soni masa kami tulang malau kata ya tetap Luju-luju batu tua kapal ngomong antihami pari anak komuna dot boras prima to dinami tutu kadang buhatan ini dua raja nami kalau tumpe songoni songon ulos siganjang rabu ne pasat nami muna maradepok kami ngatumlah surah nami tulang di babai menanguni maradepok kami kamar ningok dohamu elek marbur marhitei raja nami ang buhatan ini dua rabat dok bago dokter nama satu dulu ke yang kemarbubian Horas mahami raja ni pamarumu suang pernika gada ba diham tulang nami balau namangannya hemat itu jadi oper raja nami ala nang di pasar tabu dak kanauli nunga pasau yok kami be raja nami Roma kami masuk ke dua rupamu alai raja nami ada orang seso pahami do pehamu tulang nami raja nami modo tungan do kaswaton iba palalai munong dengan apa satok tinani kota kodo abu raja nami tutong ni bagas nami asal sepahami do tulang nami raja ibalau
kami namar hamaranggi subuk bolon puparan ni bang guru namyo nunga macelas rohanami tulang muna margamalau rabdo kami namar hamaranggi do aka pangeran nami jagardo di baik kamu perbuatnya bang guru namyo jalahami be tulang mumalau do tinahuna namar hamaranggi jagardo di baik kamu alani asimorani Tuhanta saya dipasang pasu-pasuna Tuhamu sonding hata situ tua asa binaga ni si hoping dihakap tarabunga gabi matong ni ulang muna sinur manang pinamu di pasang tamunak ngani dihami mualatiyo do ju nadawai do ringgi situ suara asa bagok do namar halto natubu di robia waras matok kami ulang umar gambalau nama jalo labtu gabi nama dihamu amat asa sahap masulu sahap ma tugotean di tigaras liling mahita mangulung jala ahut oras soras buha mangguru buhan nami ma tidak masih kita deh jadi memang korbisin nami anak cupang dihami nama ulu-ulu baru dading gani asa menom madihami tinahu mamual tio binam itu panuhatan baik madihami si tio las baru panuhatan hula-hula nami raja ibu pada tulang mariu dot hula-hula nama hamarang baba marang sinaga paham namang madi hamunan mang baru nami rumah horbo befir do eme do boras spiritor di ada ne dua nama tokon asa eme sudah dua metok perlinggoman di siworop di batado sudah tua luhu nama hita di karo sok ini do nang boras spiritor di asa do nami tok firma kopi bawel pasalongan firma tok di muna saluhna luju mana pengamuan sok ini nang daulah kami kata neto kata si juga nama dok titip do natinova golang-golang do kepengaruhna otik susah dia spiritor di do para buepir no wak kami setuata mana magoi pasu-pasu sila mo di mana boro tasio spiritor di siap kami hula-hula muna langsung nama nami tuha muna ulah serbang sigadang rabu godangna 10 tolu maulate tulang 5 anak yang ngoro nami 4 boru ris sia parseran mo tupahopus anak 10 parsara mo tupahopus boru 12 sara mo tunabaruna 10 tolu sara mo bapa namarangi imamang boru namin ng timol maningaw kita 10 tolu ay do 10 tolu ada plastik masuk sa blower siya galing
emang baru nami oris. Sia. Persada cukup pisanak. 10. Persada cukup bisa baru. Sada. Sepusara kan? Olo. Tidak baru na. 12. Apa nomor tinodohong marah-marah ni. Oh, mang baru. Nang gabi Ang baru rodohani kasi buat kami di sahon terbebir asa dohon lain masong hatan ni simabon na ang baru asa pinimatong kita baru mapasaron. Hirmatong di mo lutu-lutu manang panamota. Asa kiat saat sa buta dia kapas-paso na pinasahan ng karoni na sa hula-hula mo. Asa saat masulog dito ko ni Holementong tumat-tiyat. Nung saat benta mo ang mga berpoko na naman sa duhot may pendapatan pergantian do parhorasa. Personi masong sa tulang mangin. Nalasi pasaton namin, sekeras-keras namin meron pagkal pagkilingon namin anang mo. Opak lebar may linok ko naman ko na mo tabi magtulog. Grabe. Jadi opak lebar na dohod ang baru ada di sa hamil dong na marhal. Anak na marhamarang gitu he? Hura-hura papa marhamarang. Baba na marhamarang. Ayo na pinkoy na. Na di sisong sulat namin song na pinatupan ni inat tanison. Olong letter na. nami. Asabehon baik tu naring kenyamang. Asa pasat kami. Ada emang baru jual lihat dah sahali pe. Oh. Kosorohan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, bertanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Bertanya seperti sungai di hatiku. Bergandengan tangan dalam satu irama, saling Anang baru namin margar mahorbo. Grabe ito lang. Dinaroma kami na yung sa pasar ko sila namin yung marhitin ulo sa kang rapo ate. Tuho padalan na naking ano ko hamu. Ang bawa ate. Sabi sa iyo na hamu. Jadi nga. Dulu tayo termanut sa iyo baru pasahad na. Jadi ni hamu pandai musik namin. Ay dia dong. Ay dong. Ay dong. Alus hamu to. Gani kami ni ko hamala pasar ko nung sa rapo. Dari baru kami. Karena di pada musim ini kamu tahu nggak obat sih.
Sakiat matutubit tanami memat tuangat taribata san ditabay mang dihamuak kabisok doat kasilas ni roha asa dohon nami manang boru son tasyon ang pinasahat nami son nakinson eme namar ludu dohon nami mason hatan yuto eme sikabatu-batu perlindo manisi borok tamat taribata namar tua horas-horas na hanunang di parol so lima di parol berek kami dihamunga kamu imamang muru namin na marang itong gantano merek kami dala sadaro roha muna dalah pauleo-lehon imamang muru namin sa petupur budalaman donon namin na sa unatatan di sudut naman doon sa balikat o pagkagay na tinamotatuan ari nung kami no naman hamarang dala itong na merek kami mahumarsin pangluluwa tarsingot ulos tan murabu amang muru na sa namin kamu itong soli ng isang hula-hula bapak nang bertinudohon dohon namin mga boro titik matang na tinupa ulang-ulang mga para una o tinso sa diyan na pinasahan namin mga boro saya matay na nila tama yung pura ng bohi paso-paso sinugdo niya namin mga boro mau namin ma Jebolo do na boro namin borhan manigalok kamu na do amang boro namin sehat depede partikian ni dapat kami ang boro namin ada di partikian non tusongonam marotikina di pangalan itu hatta sa tonga-tongata ima mangboro namyon
marhidayat tong amang buru dihamu paparan amang buru nanyon holan namang udak kon namami tok paso-paso ipaso-paso nyak ka hula-hula muna tulang muna salub na sude suaksoni do amat taraja nak seribada diakta na marholong ni roha tu amang buru asapay may itu semajujung muna tuat may itu abaramuna abing matong diabingan muna at paso-paso na pinasa nyak ka hula-hula partikyan niya tong amang buru partikyan doon hulat kami tong so na pasahaton ulos na gadang storo rabu tiodot tong ay di sumur gadang no na di bodar gabi tong si gadang umur sa totong motong storo pinapar paparan naman buru na ang buru to so ni ulos na gadang storo rabu na boy terpasat kami titit dotong na tinaw pagolang-golang no kapangarahon na o tik susadia na pasat kami ulos na gadang storo rabu tayo mo na yung buru nami sa tuhat tama na manggohi paso-paso na nang partikyan na pe alay sot doon nga babakon pasahatok pudo diba ade apala odo sito bulung-bulung na jak ka hula-hula muna so ni mabang pasama to dokema duak kagaba hatam ya sinurok ko paso-paso na ada na itu akan melatih hubungan jadi masalah na dide kasama semua ini like kok memang makalas na kung sabi yang WhatsApp mo naraw yung kita kumpiyani yorek ko siya lalo di mana magdere tapi ito puma bari tayo oh Tuhan yang kami berwajah Pagpuni maafkan Aku kita Sambutiya roh Alana Bukan orang ini Bodoh ko pulitan Moro nomor saya Di Kuba Lihat duna purat tu lekot Medok Asal ng umurohan ni lekot Nak kihok ni botokon laso marna sudah marna putu murah roh ni dalam nasa ulian na purak itu lekon asai patus rohana paluaon abe tadi dia do borak rohana atau ida motor do orang nasa jadi do ida dipaksa uliok kami be dengan saat nuna song na naman lutu do oras tu song hatani raja itu makan kopi kalau mapasalawan terima to dinami na magdakon song marami song ni raja nami ulo sigat jang rabu namangulo sigat dan nami tudu hidup ni raja itu mangulo sigat dinami do amat kana matua ikatado Kadang ko hata nila dua nama dok raja nami. Bago to nama harto dulu dulu yang kono dobian. Horas sami nama jalo. Sumar libat kadda madi hamu. Nasa hulu nami nama galean. Sa pusada si majuju. Mala sama dia pere ni sopan hum nami maradok kamu. Lasmar wani rajai. Kadang ko hata nila dua nama dok. Dan sakut hulu sopan dia. Dan sudah sobat raja nila hula apa ini sesadia raja nila. Numai pero mahal marsobat suara pendiraja. Gawe. Kalau 400 guru na bapa. Iso kami la marsobat hula-hula nami raja itu orang mamihu. Raja silaga. Dot hula-hula bapa nami la martidohon. Raja silaga. Saya marsobat-sobat. Dari kopi dulu si kayu pari lalu
Pwede hamuna ulang Raja Nami. Lalu kami jual matok sedikit sopa ulang singguma. Odik sesadia Raja Nami sopa lihat nami meradukan amat dari mana yang memangkom kita sepasina. Oh ini Raja Nami. Sama kami yang baru. Tambah kat seselero atu hamuna. Ale totong doro hamuna ngadu kami. Songon hata si dia tu cuma dokon. Marsoba hamu soba jaga 10% majujung. Tuk songoni peneboy terpatu pamuna tak sudah pulung nape susah kepada tak sudah ada doum nak sibane susah dia las dorohan amin isi lihatan si tujuan nama dokon tina potong bulung misiharum minan orang bipora-pora rodo hau marsabat wade panele hula ale di patu pamuna kaselas doroha abang guru di pertikyanon nak saha ujalo hami di pasahat tamu doktor ju nomor saudara ima hormo siti potaduk asasi sabang dawalu parbutuh mangalini doktor parmata mangalu di baliat demang dagat di hutan dong kamar galung-galung di pasu-pasu nak kesaduh hula-hula muna amang baru asa buat tamu manoni hot martongan jago soalnya di masa tamu na do aksi tio las rohanami lam tio nama sutu ya ke pasar muna asa tapulan si bagating dulu di pangiringan horas samu nama ramarandi soalnya nama dogat tibu ada dos sudah ibu nama si pari niris batok timbaho minatu sola salean horas sami nama jalan na pinasa munay tugadana madi hamuna papare na buburo na mga liyan sama sa di solo sa tibutyan ni tegara sa mga buru Dios di kolena nung asaha ulon adat persar makion pasatami tu hamuna sa luhun na mada horas-horas jalahu di basu-basu Tuhan jabo di mga buru naraku Raja Nami ala nang sipul Lusmaroa Raja Ima oh sipul Haima Lusmaroa tage amang padi nami pahay maasatan studio na sama kubona tulang nami Rajai Bakara nami ngomong sama tulang nami mahali Rajai Bakara sinadain doon yung doon bakar ko naman Mauli ate mali hamuna Rajani amang buru nami nagaro maorbo goponin nasi paimaon jo sialusan diopas partikyanon dinaro buah-buah muna dinaw saruna tua amang buru nami rona kami atong di paguni alawaku di perataran niara di perataran neboru ima di pertua di amang buru nami las rohanami di berita gabe berita horas tapi dasar muda tuhan diopas partikyanon Roma kami mandapok tamuna Raja ni pamuron namin berkerumon lau pasakon edet naho parti habatakon alagi emang parti nami siajur mula-mula siajur mula topa baik magundang mula-mula padomu mau gundang sopa las padomu mau gundang lihat hasahatan ni boraspir suang sani don emena baguludu
Mangguru adong dope ada na opa si pasator nami tu awang guru nami mau dah dengan raja nami alai go doa mi di bola ni raja ni malu tunggu lu sahur na tua mama nami on ikut pada muda raja nami tutun batang di damangon siap kamu do raja nami sama nama saya duduk kami di timuron kamu do bapak tutup batang di damangon kamu do bola tulang nami sama lima pagilon nami tu raja bakara rodo kami siapa na tulangmu laiku pasahat to tutup mata Allah beri kami di sos adondo sama raja di duhu di longgar bika semata itu beri kami hari anak dulu lah hari anak dakkan hari anak pratik lah hari anak orang semata itu amanah orang senang beruna orang senang raja di gula satu sanggar mapolik itu lubang besatulah gadil badani udah sinu rumah atta bahapanam bola suang di dosi lijuang dari kami lomak ina silih juang lomak so bila boy mana ngahu dia mau mengelakah kepadan yang bernabian nuju-nuju mana atta pasal alani pasal nabi ma saudara emang baru songot tutup patpuri siap kami mana tulanggu bakara mau tutup songonope asa tutup na angka nah gabe kolsoan gabe tutup sudah angka na boncok di rawani angka popar pasah jadi bola tuh soal itu Manggoro terlalu mobil yang mau peperan yang Manggoro kami lasma rohani perkot diomula udah ada Manggoro 5 anak risa dari 5 tulang obat baru risa dari 10 tulang saya parfum buat tuh anak 10 tulang saya parfum buat tuh baru 10 saja Sadama amang berkon nomor tinodoh. Sadama ibotora. Ala ibotor amido. Obat tubuni nabaru nami. Siap kangen manungain. Si nomor 2 Ima opujes. Si nomor 3 Ima parpalata. Si nomor obat Ima opuhan lain ono jadi tolu ibu toni amang warukon perpumuan batu kasidah begitu baru bilang amang bertidur buat tahun perpumuan 10 itu mah bilang anda jadi mau lihat di dalam pasar ulos rolah dong karena ada barang itu tuh ayo area putih ala pasar ulos memahami raja di pemurung kami marga rumah arang-arang dari manjo kalau hujung terus sikap berbeda
kami lagi yang boras pil do nomor 7 asal orang masuk apa itu nomor 2 ini step 2 pada minggu masih boro lewat tahun nomor 2 orang kita selalu dari Paroro batu sedikit masih lupa burung tu solibe na boleh dibawa kami ini nomor 7 saya kata mana baik pas batu amang boro kami orang sebelah ada ini apa takut pak dua kami ulos nagagdag sito rapu kita nami do cuma nomor 2 di bawah anggia dia muna sila jauh garas do pinapar kada budak na 5 ma amang mur gabi tu lah saya mah pertemuan tu birna bawa kamu do amang baru papur gabi tu saya mah pertemuan tu paupu senana saya pertemuan tu paupu seboi opat saya mah tu paparan dia baru nami baru sudah saya 5 ma amang baru gali tulang 5 jadi amang permusim kami kalau bagus mami tuang baru nami pan ma na hokar tu Ima warna ene namar luddu gabe tu asang giat matutu songa milot mi na tua asai mi sikat batua ma paling goban mi sibor eba karo sila tua horas na ita saluhun ikaro saat disulu na saat kumoten nunga upasahatan ada namar luddu tuhamu pinoper namang boron saya luju madihamu akapang gabian sidat panina uli sidat panina dengkat adong rupela upasahatan nami ima ulos sikat jang rabu alai sada na isilok pagadong 2 silok paudi kung sada pehamu nasahakan ulos sikat jang rabu na umbo pasakan ng sudema hamon dapotan gabe tulak kelas kurang na 5 mamang buru gabe tulak gabe halapan maha ulos sikat jang rabu man itu raja ni pamoron nami kay mamang nahobar tusi kita ambil tong tuang kata nomor 2 di bata 5 ulos untuk kami
Karena sepasatan namin 12 amang baru. Mau di akhir acara ini. Pada tahun 12 siapa peran yang baru namin masa dari. Mau di akhir acara ini. Patungoma sada ma tubaw punami si Bintang. 10 sada patumuan tubaw po anak. 10 sada. Sada ma patumuan tubaw po baru. So ini ma pagalan na ang baru. Mau di akhir acara ini. Mama na bagus. Kalau mga dia do raja ibar Sir Hamid Cakor acara ini. So nak ini sana ini. Mau di akhir acara ini. Iwa namin buru namin ang Bintang. Ano na? Grabe na acara ini. Hingga sedia on amplop.
balai bodoni omak disibukkan aja dia bodoni. Jadi nah ketong do kami do berduka cita di perlawan memang boron ang giat mah berjalan acara satu kabanaro memang boron tuh kan apa sama pinani tinggal berjalan jalan sama yang penumpang sama dorongku balik kapal gawe minat udalon si daluan hari muna do gawe mau nonton kamu karan ni karo burukon kasih pauloloan dalam andosnya roha godima Payo pas partikel perpuni pasahat laso roha muna. Sadami silang ketepata bulu muna belum hedon dan sama anak itu belum ngabe sini sebakara belum ngabe nak memang kalaktara nah holong berbori jauh baik nah holong berbori ya si bulu bulan Jom kita salah udah tabuak berisat tak. Bani sama nak tulang, dok tulang, ngabe tulang. Abang berdarah dulu. Oh. Tolong Pak, boleh tulang kami. Bakara, sudah goreng, dodol sini. Memang aku harus. Bersama bilang di pada orang berdamai-damai di galuh pinganan sudi merupakan keturunan berani bukan si jalan-jalan tubuh di kolinakan dia kalah berbunyi ribut baik dari hendakan di galuh bisi galuh mari Harus kita